Zamisli da ti neko oduzme sve, slobodu, ljubav, budućnost i da te baci u tamnicu gdje jedino nada održava razum. A onda, godinama kasnije, izađeš iz mraka, ne kao žrtva, nego kao čovjek koji nosi snagu da promijeni sudbinu cijelog svijeta koji ga je izdao. Ako želiš čuti priču koja je oblikovala način na koji razmišljamo o pravdi, osveti i ljudskoj moći da se ponovno izgradi, ostani sa mnom. Ovo je Grof Monte Cristo. Aleksandar Dima je napisao ovaj roman 1844. godine, u vremenu kada su francusko društvo i politika bili duboko uzdrmani revolucijama, izdajama i borbom za moć. Zato ne čudi što se ova priča, iako fikcija, oslanja na stvarne događaje i stvarne ljude, ali ih pretvara u nešto veće, u mit o čovjeku koji je izgubio sve, samo da bi otkrio koliko može biti snažan kada više nema šta da izgubi. Dima je bio majstor ritma i avanture, a Grof Monte Cristo, njegovo najpoznatije djelo, roman koji je obilježio svjetsku književnost i danas se čita kao da je napisan jučer. Priča prati Edmonda Dantesa, mladog mornara koji na početku života ima sve što može poželjeti, karijeru koja se uzdiže, djevojku koju voli, prijatelje kojima vjeruje. Ali baš tu, u trenutku najveće sreće, rađa se zavist. Nekolicina ljudi, svaki iz svojih sitnih, ljudskih razloga, ljubomore, vlastoljublja, straha, udružuje se u tihu zavjeru. Dante spada u ruke vlasti i završava u zloglasnoj tamnici If, bez suđenja, bez glasa, bez objašnjenja. Tu počinje njegova smrt, smrt naivnosti, povjerenja i dječačkog pogleda na svijet. Ali tamnica donosi i susret koji mijenja sve. Starog sveštenika Fariju, čovjeka ogromnog znanja i mudrosti, koji Edmundu ne daje samo obrazovanje, nego i ključ prema slobodi, tajnu o skrivenom blagu. Kada Farija umire, Dante koristi priliku da pobjegne i rađa se novi čovjek. Više nije Edmond Dantes. On postaje Grof Monte Cristo, figura gotovo nadprirodne hladnoće i proračunatosti, čovjek koji koristi bogatstvo da bi oblikovao sudbine drugih, kao što su drugi nekada oblikovali njegovu. Kroz ovaj novi identitet, on polako, precizno i neumoljivo razotkriva živote onih koji su mu učinili nepravdu. Svaki njegov potez je dio veće slike. Osveta nije samo lična, nego moralna arhitektura koju gradi da bi vratio ravnotežu svijeta. Ali nije sve tako jednostavno. Kako se priča razvija, počinje se postavljati pitanje, može li osveta, ma kako opravdana bila, zaista donijeti mir? Je li moguće izgraditi novi život na temeljima boli, ili se čovjek prije ili kasnije mora suočiti s vlastitim demonima? Centralne teme romana kreću se između pravde i osvete, slobode i zatočeništva, moći i moralnosti. Dima nas vodi kroz lavirint ljudske psihologije, pokazuje kako nepravda može pretvoriti dobrog čovjeka u nekoga ko je spreman sve žrtvovati za osjećaj ravnoteže, ali također nas podsjeća da ljudi nisu statični. Čak i najtamniji putevi mogu se preusmjeriti u nešto svjetlije ako se čovjek usudi pogledati prema oprostu. Zašto je Grof Monte Cristo i danas toliko važan? Zato što živimo u svijetu gdje se nepravde dalje događaju, gdje se ljudi bore između želje da vrate izgubljeno i potrebe da krenu dalje. Roman nas uči da moć dolazi iz znanja, strpljenja i sposobnosti da čovjek sam definiše svoju sudbinu, ali nas je upozorava da se čovjek lako izgubi kada osvetu pretvori u smisao života. U konačnici, ovo je priča o transformaciji, o tome kako jedan čovjek može pasti u najdublji mrak i iz njega izaći snažniji nego ikada, ali i o tome kako put ka pravdi nikada nije jednostavan. Grof Monte Cristo nas poziva da pogledamo u sopstvene rane, da prepoznamo granicu između pravde i osvete i da se zapitamo što bismo mi uradili kada bismo imali moć da promijenimo sve. I tako se ova priča polako zatvara, kao val koji se stišava nakon oluje, ostavljajući tišinu u kojoj i dalje odjekuje ime čovjeka koji je izgubio sve.
i time postao neko novi. Grof Monte Cristo. Hvala vam što ste bili dio knjigarijuma. Ako vam je ova priča donijela novu misao, novu ideju ili samo jedan miran trenutak, onda je ispunila svoju svrhu. Pretplatite se kako biste otkrili još velikih knjiga i velikih misli, ispričanih jednostavno i jasno, za samo nekoliko minuta. Do sljedeće priče čitajte, učite i rastite